Bushiro. Rana pukununga n'ubguri imbogo cyangwa uri akaboko. Kirasi bagwitu bana rana. Kirani bitugwa. Yura sharana apu. Yura sharana apu urashimbogo. Ubwo abahanzi muhanganye nibatangira barasimbogo. Batangira barasarana. Sarana pera yari kurasumwa. Yarari muri mukagera. Sarana pera ari mukagera, umuyebere mukagera. Bari guhusha umwaka bakarasana. Arabati mutararasa imbogo mbaye nje. Abantu ngo barasa umwaka imba barurashe nanga utagira. Barakurashe. Bro, ana kabisa. Era mucyongereza. Saje ukoresha interview birajye. Bakoresha. Bagukira. Uri mukazire. Abasa tugeze hano kabisa hafi ya arena. Tugeze hano ku gisimenti. Weze. Number silence in UG. Let's go. Yeah. Abasa tugeze hano turi kuza. Bruce arahari ameze neza. Turi hafi ku gisimenti. Turi ku gisimenti. Yes. Tugiye kwinjira arena. Gisimenti. Turi ku gisimenti. Nice. No. Abantu badushinja ibintu nimurebe hano yibereyemo amazi ya Munyakazi. Munya tidorabana. Uyatonyanza zatembe. Bana nako. Kugiti. Aratonyanza. Uve mu kigara dari kidege. Turi mu kidege. Umuntu wayamaye umufana menya ko bigoye kwanga Munyakazi ko bihinduye mu Kanyazi bababaza we arena tukaba twenda kuyinjira turabafunga nkarasesha again Wewe nawe witashan breezy akabona manzo yari ufite udukepke kunda urumva tumwe tutataye ifunwe kuko yagishije muri video yitwa bakange banga kwika Mr. yaje kubakanga banga kwikanga rika niyo wikanze mbere yari afite yonyine ndabona abantu abantu bashize udukepke twakizamu muri ndakayeto nanje agenda dufunga mu matsinda acamo ibiguti aza kubakanga agenda ngo bakanga bagije baranga waririmbye bakira ufite inyota urakanga abantu naji idashingiye ku giti idafite ikintu kimushingiye olumayamaye umufana menya ko bigoye kwanga barahera kuye bari kuyisaba hano cyane mu modoka please let me check nita JC tugiye kumanuka gutya mbere yo kugera muri aranutse kuri stade Amahoro turamanuka gutya ambo dore kubita intro kabiri tuzenza ndahabere nakwanga kabereke na wizi babwira 12 za mbere zo guhamanya mwizamu turashyiramo intro sinyikiramo intro n'umutoza mwizamu turashyiramo henza kuranda rw'iburyo yugarira dufite ndakwanga gatatu twugarira tufite uzanda kama sasa kwa mtima fanse dufitemo twongera utararenga udukubite cya kifugo cyiza kama ingo dataje tatero sasa mbere cyo pera senda kora cyangwa sama twotera finga fanga sekari kwa kwenye N'ikinyarwanda uyu ne wadukanye umucuve kuri babandi
ni sabu sasa kampeni mecho president kwa Jabox. Ito na manya kwa tungu terafinga faka sekari kwa kingi vitwani. Oh, this is my seat. Wewe mani ndio utarafuta afanda kagira gute Rocky afanda gira Mufana menya ko bigoye kwanga munyazi hona mukivugo cyo ngamutefingiri mu mutoto Ariko iki ni ikibazo. Nganisho nta kivugo Peter. wewe mujyana mukurikire ikivugo cya Kadafi nyuma yo kukivuga ntago wavanga amasaka mumeze fresh kubikira tugende nanjye nuko dore barangatishije mukanyazi bereke kuri yawe nuko bigoye kwanga mukanyazi mukanyazi ikivugo ikivugo cya mukanyazi ikivugo cya yagana nabaze kukivuga kwagiye kirazira komba na wapeka ikivugo sasa mbezi icyo twakibonye tujya kwa cyayemerene sha ivuge wantore Kadafi cyawe icyanya kirishira cy'umuntu cyatambu amba umuntu uvuga mu cyongereza natubwira ikivu something present you nyakobigoye kwanga mukanyazi umufana menya ko bigoye kwanga mukanyazi turanababaza ikivugo arasumva ikivugo cy'imborosha reka wumve ikivugo cy'umuraperi dore mukanyazi arahira kubamenera nyakazi naho wantore mu mahoro horo zihatwa ibibondo tukigera kuri arena urugaju vuga tangaza amatike yashize ubaze kucyo kivugo cyane tukigera kuri arena dore bitwakiriye tugiye kudukorera agasiripurize gatoya nubwo tike zashize agiye kukwikorera mu kiganza Bruce kuko nta kibumbasi afite ibyapa bya afite icyapa reka mukore mu kiganza vugisha abantu mubi gutumusa mubi akira ngwara najemo akirisha aratanze ituyambara ni yambara menya ko bigoye kwanga mukanyazi arwayamaye umufana menya ko bigoye kwanga twageze kuri Beka Arena ibintu ni ibiki banza uvuge arwayamaye umufana mwana wo kuzamurira ivuga no nyandikamo enda no wata uririmba niyo mwogusa ugasanga nagura barangoye kwanga munyanyazi twari dukomeje mu byivugo tugeze kuri rigani ivuge wa mfuro kuva ahantu bita za minembwe mu misozi miremire itaresha
Ikibuga cyanjye cyitwa Ambo, ibintu bya Kazano byacitse. Abafana baruzuye. Tuvuye n'urusenya rubuye. Tuvuye n'urujya gusenya. Umva. Urashaka kubabwira ibintu bibiri. Maze gufana nda 001 Iyi niyo kode. 00 Wicare. Zana. Wicare twubaha amategeko y'igihugu. Compressor. Umeze neza. Compressor ndatira. Live kugira ngo turangize umutekano. Hari akantu kazamutse kukamanura byananiye.